Dondolangi kay nauto solo. Kita usay ni mati mangilo iso na kay India so na kay Viti. Na ito baka kay bising na tirisin. Dondolangi kay nauto solo. Kaya na bibasoti ni may zabuka na nonda sala ni bay tartara e na nonda bata-bata e singalebo inday. Ito sabi sa matitale. Pinakapagalebo na siya matikumay. Pinakapagalebo na date ko na nonda ilawala ko. Pinakapagalebo. Ni sa aboto kang goy tinikalima na miniti mendua na kaloko na itukutuko na nonda banua. Kaya nabiya sa ibura-bura may biti. Na singapura rombo kanday na dua na kaloko. Ya kabi enda nangai bororongo taliti ngakina Santa Rosa na itukutuku batangango nanda banua may biti ke na biya sa ibura-bura na itukutuku ninggito kay nanraki sanga ni bisaw kaya batangan nandono magati kumay so nangauna rungu-rungu ataw saranauda so nangauna laitaung bisara kur-kur na banua may singa mama da taletuyan ni berdila ka matandendren tumay na mata ni singa pinakapagale besar ni sabo tonggo tinika bana miniti me tolu na kaloko nda sabo ga binabinak kapagale weke mni watko na tolu na kaloko sa na ono pinakapagale ta sema tiko may singa lebo inday nda sabi sa matitaletiko o lewa sei raw bula banaka mraw nakwa raw bula banaka nakapagalebu na sema tiko may singa lebo inday wain daw na koron do moni tiko kinanon do seni rosi ramu lili na bimbongi au ndiba me urika voli la o tara la Wain daw na koron do moni tiko kinanon do seni rosi ramu lili na bimbongi au ndiba me urika voli la Sitara la la rukuna meliana romo aunga me sombo me ungunu la Kalibi meu ve ma unaya wangu samara umanikani la saveya ukena lani utama la Sitara la la rukuna
na melia na romo au tambe sombu meu gunulala. Olingoli na matile, ulai tini na uale, ulai sangai na kurule, ulai sobai na disile ulala. Sitara la la la, sitara la la la, rukuna melia na romo au tambe sombu meu gunulala. JJ's Food Shack. E tigo ke dikira na kakana boga bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani manray pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato saray ni Kinavato. Giritirito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Esengan din ni Karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatu na bengarabi o ia ketu na kendito kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona to tolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Biturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala. Makarau buka sabole, kemasinda di lala tu beke, kampung ini ku meda mabeke, tanai ala nino dasare, kesadi. Como basaru ikamina Sadina Como basaru ikamina Andi moli ni kay basa kai Katau rabau arakam tandiniki Dakoi rau batanga kaibi Kaya latu di kuana kena kami Sadina Mampu basaru ikamina Sadina Mampu basaru ikamina
Sabina, Sabina, como basaru ikame kamida. 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 Ena singa boga rombuka, sandi na namubosa sarui kami kamida. Sabe ono na miniti me dua na kaloko mai viti, sabo talanga ono na miniti me ono na kaloko. Era non danga unango e Santa Rosa. Vinaga boga lebu, na non bata enda vakureti kone singa lebu enda indai. E rungurungu atu nanraki mai nonda. E sona vanua e dila kata-kata saratoka kina na mata ni singa. Ia ngori nanraki e boga rautaki me baletik enda mai viti na mata ni singa di bulo Disemba enda indai. Dona i tuku we ke muni nanda waka ulori ke na motoka, ke muni na itau ke ni tolili, na isau ni benisini sa lutu sobu, na isau ni wewe ni motoka unleaded sa lutu sobu. Lutu sobu wataka talenga na isau ni kasi na gas, na ken bi matangali kwa ile lebu wake kwa lalai sobu. Na boga bina bina tiko ni bakakina tu rongo bina weekend na singa lebu enda indai da boga bina na karsini ke muni enda unguta na karsini do bina mele itu mandanga na karsini me tu boga wa tu en ngau na nin rakin rendre nan raki suo enda yanga kina ni sa suo nambuka sa yanga na karsini sa lutu so butelenga na isau ni karsini tegibu saranga ena singa ni kua feretariki vana go na treatment plant na mboa lu mbua na tambana ni wai mai mboa upu miau bulare rongo renga inga re vironga miau banua perteriki vana watake lewa sei umbula nakwa kemra umbula nakwa taboga bina gatiko ni ndabe semati roti ko na singa lebu ni ko bo le mana miniti men do na kaloko men da borno da kina na tuku na non da banua ke na ve sai burbura.
talo tava le gula ite talo ina mutu le unandalo tava nandalo matua na jano sasalundi na malutu ya rutaya be rutaya be rutaya be sepadia be rutaya be sepadia be rutaya be sepadia be. Dona kisi ke tunga raba ngon odorbo we suka mai ona no tata royali taro ngonele ona ota rosember mai durra rumu durle stel mai ona ota rosember mai ge yarta ki ngonele ona rumu basura kono ne sulu ko tuvi koya ya na ngane na lelenga fomu 5 fomu 3 do tala kisi ke tunga raba tamani ngone fomu ono ngonele fomu va sapa taro ngonele ti ku klaudi ba dina tamani papa iyo Etiko maybe, kito tiko batanga. Ona no moya unde ndua maybe a father, or uncle, or grandfather. Na kisi kito ngaraba, ndo baloloma tiko kente to na ito okay. Balatongo ne kila perpetrator binakato. E kila binakato ko ya, o de adakaba tiko wana ito ba. So ngone leongo ngono sapa terung ko tiko kino tinana maybe sa uday patok eba silim ngone tiko ngon lelai. Gaita butamo ko bi ndo na ya deni durbo. Terung ko ebuli iyo fumono. Odio koya ngase ngavi yao. Liu ni soko ni marama ni tamadakadaka. Turara lebu no wasi roni tumbu. Sa senga saranga ngoni vale. Rusati ko toro bolinga ya teke bu mai bakadaba. Ataro ya ubi kila mai bera wa teke bu manda mai bakadaba. Just your sibling. Ya teke bu ngame na yalo rusara bata. Boli kende tiko yan rabo na kaya sarabo ngoni. Sanduana kaloko, na itukutuku yana nonda vanua. Sa soli ane katolu ni ngau na veitaravi, na idovi dedere ndua ni veingaravi na wangabuka ni veitoso eke maliolala, na nonda wangabuka ibiti na Fiji Airways, sa tauraboka tulungo na Apex official airline rating. Sa tiko sarangaiva ke na wangabuka ngo na Fiji Airways, na nonda vanua na nonda veingaravi na vesai burabura kabakaki na mai na Pasifika. Na itukutuku ngo e bunga reita ke mai na elo marau ka ndoka na nonda sasanga na veingaravi mera labeta ka bunga deita katiko na i balabala ni veingaravi ra solia veira na lewe ni vanua. Sa bunga dina tango sai katulu ni ambaki veitaravi me taurakina na idovingo. Idovingo era besisi betakati ko na kambani ni usapasindia na nonda burabura. Sanga walanga na Pasifika na burabura. Randau ngaila kindikebi na nonra bengarabi na nonra isulsulu na nonra ibosa na kakana e bogarutaki na ngono ke na bengarabi raramba na ibokatangin dengan dekebi ni bengarabi na loma ni wangabuka kalasindua bata ke na economy. Sa rabu sau kina boga tulungo na kambani ni Fiji Airways baleta na mbaki katumai Ronaldo lurua sanga wulu ka 5 anda boga bina kakina kaya na iliu ni kambani na CEO Andre Villion ni sabagan data katiko ya na wasibi ni bengarabi ni nonda kambani ni wangabuka ke na nona sasanga me bagan data katiko nga na ibakatangen dengan dewa sibin duan ni bengarabi raon Australia veira na pasindia era bagaliledi na nonda wangabuka the Fiji Airways. Sabagan dono ya na presidente sa saini takatalangan na kenaibola me saya dumaden duan na beibangangai na tambana ni beibangangai na faikek. Merto sabangangai manda nandau beibangangai. Kainakan na tikinango na Prime Minister Siti Veni Rambuka ni sabangan dono ya na presidente murian na kenangaw ni Salabagalawa sa labutikin na endua na turangan nilawa kilailebu na nonday wasin ni Burabura menaliuta ka na bipangangayingo ka baleta
na be sau ni tutu ke ni biliutaki ana faikek. Na doa na ngau na sao ti enda sa rongo ni sa be sau sa mai liutaka o Barbara Malimali. Ia sama ni na bagai doringo na be pangangai me bagan deita kiki na indondono na be sau ya doa sa muria na kena lawa sa muria na sala taudoko ndondono me baga liudi me baleta na be lesi baga ongo na tutu ni be liutaki na faikek na ngau na e madala maikina enda sa nangai kila iraramba se na baga ibe na bengarabi kaya doa ke na be lesi sa ya doti ke na tutu ni be liutaki na faikek na liutaka o Justice David F. Aston Lewis na be bangangai ngoenda buke ko kina ndua talenga na marama ke nandau talenga na be ka bagalawa ka nanumi ni na rawa ni bagai dori bagai binaka na be bangangai ngome sabsaba na be lesi ke na non randingita ki na be liutaki na sona be tambana bagango kinangito ato toka bagao tika baga sakiti na non ramaingito na primary school so era na lubenda na iwasawasera di be koronibuli na kachi ke na kachiana tournament ka baga edu risuba na mardongo taurakina na idobini ang bakitini katolu ke na ang bakitini kabala kusombu na timini suba ya raunga iwasea na kachiana na timini tabeuni ke na timini da kaunrobe sayangan na lau mai bagayawa mera mai sa sangataka na bengarabi rasa sangataka talenga na nonra itutu binaka ni mangosa ke na kaukaua nanggito sabu rita ki raongo na HFC Stadium mesuba na ibakatangin dengan de wasibi sa tiko bira na lubenda be ba kurumbuitaki rakana kena boy les ni okwengo na bono etika buki na nanggito kena nangai lagi sarabat ko yan ni rasado ba na ibakatangin dengan de ni bura-bura sena supa ya okwengo na bono etika buyan ni kina tika buyan ni bira na kachi ke na kachiana ga indewa kina deans anga indewa kina nrua tiko sarango mai Scotland de mai Murrayfield na mo ni Mardongo na no the team ni Fiji Water Flying Fijians ana ibakatangin dengan de zaki ya sana tika buyan ni beira na lubenda me bakaya sarabia suba na HFC Bank Stadium na Mardongo kena rei ni rausan rawan ningito non the team ni Fiji Water Flying Fijians na mua ni Mardongo na mataka ni singatambu ng tangau na ibiti rua na dorobo rusanga ibuka durumibo ngayon ngo kinanon the team nui tagatiko ni nalaki toso binako kemueli Valetini wata ke inalanga kini nalanga wanga nalanga na non rausana laki tu baka wawa berau biso somita kia ni na reserves na timi ni viti kasana baka rau balata ki bonua ke Scotland na mua ni Mardongo o baka rita katiko ke baka na nganga viti be Scotland na landia ni kina itutu ni namba bitu na bura-bura ngona itutu ndondo edake sambau ya zoba na timi ni viti na ngongo namba diwa tiko na non da bura-bura ya ke baka na rawa kanda baka bauta ni narawa na nora sasanga na dorobo mera labete ni na ibakatangin dengan debinaka ni nondangito kina itutu ni namba bitu mataka ni singa tambungo na non rosota batake na timin ni si Kontelandi mai Murrayfield ibakarita ka na daw ni ibakatabulidio Mick Burns yan indo na timi kau-kau asan dingin takingo rato toka kina na yatu iliw son kenandaw rato sambaw matua toka o Heraiti Hetat ere tutu nindur kapetani Tebita Ikanivere watake Samuela Tawake bakakina yatu eloma lock forwards o isoa na sila watake Leone Rotui Solia karau taisau na flankers number 1 blindside flanker na dorobo ni Nandi melindere na langi na sanay mawina sanay matau
open side flanker number vitu, ki tio ane salawa, na ya tumarela na ngai toka ya ni mure na tutu ni namba walu, o Elia Dhana Kaivata. E rau na ngai le kisamataya ni na ya tui muri, o Frank Lomani wat kei Caleb Mans, rau toka e loma virato na ya tui muri, e rua na dhorobo nuitaki, en i tutu ruongo, me rau vanganga dotaka, na kaukaua, e toka virato na dhorobo e na kambakoro ke na totolo, e apisalo me bota, e ne tutuni namba tini katolu outside center, ka rato na viso somi taki tiko kina, ke rarasangi to titiko mai, e na tutuni wing, e na tiko kina o ponipate longani masi, bata ke karawalebu, buate karawalebu, na tutuni fullback, Isaiah Ravula. Da boga bina kanindu na timi kau san dingi takingo, me na bala taki vanua, ke Sikotelandia na mua ni marlaongo. Kena biasa ura-ura, sabo boleh kata ni lah, na binding mai mereke, kau sarati ko na bingati, na wili saya dorau mai na biasana, sanggai boti ko ngai bidana sana, beboka da bariani kena mengai marala ini kalima ni November, se o dei sana taura na tutu baga presidenti mai mereke. Ero balati kongo en Democrats, na ibuka-buka ni presidenti na ngaunango Kamala Harris, wata kei na presidenti baga dengu mai na Republicans o Donald J. Trump. Kina i tuku ni raki, na tau banga una na uda kuru na vanua, se ua tiko na wasa na tau bisara na uda na sona ngauna, na loma ni singa ndai ni salaki a kavi, na wakati ko kina na kena i tuvaki veidangiaki, mai na toka lau deba kina toka lau waliku. Baga ua sibitiko, na bebukia kinin raki, na deba ke bitilebu, na bua suba ke na usori, na sano tai lebu me adhe ani ki raki ke na sano ra, na sano na mosi, ke na sano na itasiri. Na sano umbua ki na deba, na sano maduata ki na tokalau, ke na sano da kaunrove, mai dikombia, manangele lebu, mai ingamea ke laudala, na enu tabeu ni ke adata, na sana o da kaunrove, na sano lau, na sano lo mai viti, na wakati ko kina na kena itu wakinin raki na taung bisara na uda na tsona ngauna na be ngauna tale so na ukutu na kena loa se ua na wasa kada senga ni besa una mata ni rangi toka lau ke na toka lau waliku sai kwengore na raki tukutuku na nonda vanua na itukutuku ningito ke na itukutuku na besa i burabura na nonda vata ke City Veni Raturala. Nawa nungu ni uwa
JJ's Food Shack. Etigo kaya kina nakakana boga biti mepakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi ng dalos sa tabiok. Nakakana boga mga langi mepakana steak makayalo ka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wadha badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Pani manray pai kay na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarang ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni kostita na 2022 o sagir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarang amay. So ang tali wala ka tali tunda wala. Kuwertongko. Au saya ro bengo pambilasa. Iyo, o ya sarangan na buna. Raw sara. Sa tiko na pepa se senga. Bulo binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saibarua merto wakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikanali waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Delani rabo-rabo, delani rabo-rabo, ni vilava tua bula, Eloito to ama oti amani, renambong ingani uwa. Ron roso bua udiwai,
Onggo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Tabisreti raramba kina Songo barautaki kawa rautaka na New Methodist Christian Fellowship USA Expo bakingo na bagaduritiko ene karua sangabulu kawono ni singa ni bulan November na laki daba na matai ni singa ni bulan December madawan dua erono mai bagay tabikin na nangasilebu senior pastor tunaisa Pula Ono batake pastor Richeli Pula Ono bagay duritiko diwa rua sangabulu Bennett Valley Santa Rosa California diwa lima va saiba va ni takina ni nagai tuku ni takayani songongo na makitiko mena bagay doriba takina Leaders Congress may nekarua sangabulu kawono ni singa di bulan November batakin Global Women's may na karua sangabulu kawalu ni singa di bulan November na kani tuku matay lalay ni ngay baka tataro tiko yan ni taleboni dua bitu saiba bitu dua tolu walu diwa donna roni be tartareni kina ke rato na kena bagay lesilese ng garase bata ke ana rato na semataliti ko ngamay karonin da na be tartareti ko kina ke ana tuivanga na talibonin dua bitu saiba walu diwa saiba diwa bitu
sa ikuengo rin na iloku ni nanda sota en bula katumai ena ngau na mai keri sa imatai tiko ni singa ni bulo November indaindai mai viti na irongo ena nanda bal ni songo. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na telefoni diwa 21 saivarua merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwa 21 saivarua. Erto ngarapatalanga ni kenale waka suburia ni nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibalilo tena puko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. En een radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai.
E na muna ngau na levo ni nondo so enda sa sianga sarangan ikla na tabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se onga wale saranga lito miko mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rutoli dili bataka ni kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na nonda wata kei City Veni Raturala. Tei rauchu ko nei lavo. Lava san ram na buchi ora gira kia sa rauchu ko nei lavo sa sto so michi ko na ka lava ki mai.
Sindambe wele tu. Songa soy kenda ngwenda sabi ang garabi tunga, garabi chunga. Tei manda. Te manda ndo lomen lo nomu ndo na longen nom tabioka nandalo. O ba binaga benunggu bagata sa te rauchu keto sa te chu sona ubi. Rauchu sona ubi. Rauchu sona nandalo. Ndo nrau 5,5 bulan nandalo keto sa te rauchu. Benar apa? Keto keto bawa rauchu kana bosnya mbak yo dagli. Na bawa rau. Kun babarau cikun ditaka cikun dona kan matak. Babarau binak. Na istri ni lotu. Le suba tale na kama kawa ke kai binaka doutor mai. Wale sia mai na kaya. Wer nangka sera lako, era mbuno, era taumbale, era kosoma na wai. Era rambe ata na ulni bandua. Kendango via cikun na pajero. Arau le mai lebu cikun na kete. Alele mandana pajero. Langan dia tambah laka, doa laka. Boleh mandan dona lur vital tal. O deigo, kuni boleh dona lur ker. Lebih na tal meta kata. Lebih na tal ngona le vale setel mai na image ni lotu waisle kandin.
serene Ratu Joshua Rambukawanga na dhambe ni lotu. Na non raula ko mai na italatala na tinikawalu tolu sanga bulu kalima kanda ba na numa na bula Sanromu na Kotoba mai witi ene katini karua ni singa. Roya do mai na italai kaya tu ina me raula ko nga kimbau me bakana kene warau se buana tu i the kau. Pinaka lebu na itabi na italatala lal Muhammad na singa lebu endai na boga bina tikukin ni mai boga dabara boga binaka na ilesi-lesingo na singa ni kua. Ta boga bina talengan ni darawa ni rongo bana ulutangan ni tukutuku na nonda banoa kay na bia sai bura-bura na nonda bata-bata en radio bulan dua bata ni rongo dioti na serengo. Na ngau na ke tu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina college ko itigo na ulubatu. Baleta na ngona sa toriki no na fingerprint, ena lay fomu ono fomu vito ko e pasi rawata na makani pailati. Nila imbimbi una no korni bule na senga nindu ona katumba indola be ngone. La ko ibalangi vangaradha kadhaka na songo kedwa. Baleta Dukila Toko na lesu talimai me make kote na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindo embokoda. Tiko na non to rehabilitation report kenda to so matalendo na rawalu sa ngabul kabitu tiko bakadada na kani saw. Minapola na commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni buno binaka sa toko na bogalevo na buno na lotu na matenitu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance. And solely after 20 years, if the child does not reoffend. Kaya baka endo na leo ni bunwa sa ngatal ni dala. Ito na biya sa ibig, so na turanga, so na marama, dakati ko na intake ni British Army na US Navy, ramay tangiti ko na itumbutumbu. Nalubengo sa avelewa yoti, sa songo makaw na kisi. Iyan na dabelenga. O kaya mundo, so ngote tiko no nanggay waray. O rito na embassy gori. E tiko nga na vetting team ni bebo no anda apply kina. Bolere dito na vetting team or to na nakabatigo na intake na kani British Army. Kangorte we only receive those with no police record. Era pasiti ko na aptitude test, passive na kana veterongi, pass na fitness level, kake de pastaki.
le lako mena medical na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko sa so mina fine va matabelo wai le sta le ngone le Aulo ni tukutuku arangobi na singalebu endai sa taura ne katolu ni ngauna na idobi vevere nduandua ni vengarabi na wangabuka na nonda company na Fiji Airways ai katolu ni ngauna me taura ve taravikina na Apex official airline rating gome baleta na mbaki katumai rasabakan donu yan na presidendi na kere-kere me dambe taleman den dona matabi bangangai me baleta na tambana ni bangangai na faikek me rasabangangai nan daw bangangai kambaleta na dingita ki ke na beilesi kaya do na beiliuta ki ni tambana go kasama beiliuta ki tiko kina Barbara Mali kinangito sama ibu kata bari na gito kabaga dorito ko isu watalita ki baga lebu ber na tumbu na daw ni be susu wata kira na daw baga muria na gito rakabi na ibu kata nginde binaka era mai baga dor na lubenda na primary schools me baleta na kachi wata ke na kachiana wirango arati ko na primary school na dorbo ke na ngonelewa na ibu ngende era sama rawata na bakitini katolu ke na bakitini kaba la kusombo tauro suba na idobiru ruongo beira na tangane beira na ngonelewa tauro tabe unika tauro talanga da kaunrobe na bakitini katolu wata ke na bakitini kaba rausana rawa ni rika kirara mai Murrayfield mai Scottlandi na mua ni madongo ruana dorobo ka rausanga toka rabangandua na singileti ni walataki bonua ni viti na swa na nonda walataki bonua na mua ni madongo na Fiji Water Flying Fijians o raungo na dorobo runa numitiko me rausana ngita ni mataini ngauna o kemueli valetini wataki wanga na langa rausangito o titiko na swaya shipping nrua. Ina biasa ibura-bura sa toso tikongan na binding-dingi may mereke sa bo tikong bekango e bana singa me baga dabarian niki na baga binaka me madala se odei sana taura na itutu baga presidendi kana lakindang beveni e nabulo January na mbakibo ne karua sanga buli singa ni January sa nandambe kina na presidendi bo may mereke na dua berau Kamala Harris na ibuke-buke ni presidente na nga unang ka matatakatiko may na Democrats but kay Donald J. Trump may Republicans kaya presidente bagadengo kasasanga talitiko may na bakingo nangay madala malwen na kenay tukutuku ni samatata na wilwili kenay tukutuku ni nraki sanga ni besaw na nraki taray kanda tiko na nga unang na nraki viti na kena bia tuani anu ke rotuma da boga bina bina gatiko kina na raken dan dono maka na muani madongo ni mai lava na bula o kotoba mai viti kanda sa tiko ene matai ni singa ni November mai viti e ke Santa Rosa da boga bina kaya ni na bula o kotoba na uti ni singa na kabi ni singa lo tulebu endai kanda boga bina gatiko kina na ituba kinin raki na tawanga una na uda kuru na banua bangam bimbia na leba ke bitilebu suba na bua ke na usori na sano tailebu raki bata ke na sanora na sano na itasiri ke na mosi e baka ke na buoli ko na leba ke mbua na tokalau ke maduata na sano da kaunrobe na ke na be anu mai di kombia na ngelelebu mai laudala ngamea bata ke ya data tabe uni na sano na itasiri na sano lau na sano lomai viti ena dei koto kina na ituba kinin raki watanga enda turuma tiko eni enda na tau wanga una na uda sana ngauna ena tau mbisara se ni besau na matani langi na toka lau deba ke na toka lau woliku ena dei koto ena non dabe imbarabi sai kangore na itukutuku nin raki na iwulu ni itukutuku ena besa iburubura na itukutuku ningito ke na itukutuku ena non daba noa Na nonda bata-bata,
kay City Veni Raturla. Sana suka na loli kami danyu wakana numavoli isana rosi Lambasana cornisa ni Rossi, della ni vula serau e na bimbongi, e buka dirlo loma mangani mosi o bulovi. Bula bena kapedeli na viti doko, buka bula tiko mai watu rekuka. Tau kei tabea bula benaka, mangu na ba, tararigi na dola bena, kalunga takota na bingwarabi, kalunga tana muani madawani kua. Ke rau sana tau eke, tau ni misini tali matakimbau, me kero tatau me azawa na singa ni matakan darangai sota, dabe maroroi, dabe masulaki, dan bula benaka, ni bula buka dengo me azawa na singa ni matakan ni samode.
Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Bulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.